E cercatio semana a hum de buho en un encastre horberoi en da perfeccionap en culturo gascuno. E colectivo da hu que prepauso justamente su estagi en tas musicians e cantaires. Taules variats que serán gavidats per artistos confirmats taus cum Clément Rousse, Michael Vidal e Benjamin Boissou, que pensenieran e best-of de la musico gascuno. Buho, briulum, flabuto, acordeum, danzos e cants, que ya de que hacen era gesto. E a restitución del eveniment que prenderá plazo a la Gespo de Tarbo e 26 de abril, a paradio vero serado que se acabará per il concert de Gebaletti. E restagi la tuto de Udahu que se debanerà del 21 a 26 de abril em pensiu completo a Tersloc Chelili a Germ, e Biladie, Horcharmantin, apurat também de las nublos de la Bat de Lurum. Si volete augeripio semano de custat gascu de la forzo que podete scrive su site del collectiu Dahu.